ئەم کاتتان باش بینەران و بیسەرانی بەرنامەی هەلسێ لە بەرنامەیەکی دیکە لەگەڵ هاوکارانم گەیشتینەوە خزمەت ئێوە. ئەم شرک و گەنجی لە هەرێمەکانی پاراستنی مێدیا باس لە هندێک پرس سەبارەت بە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکەن. هەروەک دەزانن ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەرەو هەستیارێکی مێژووی تێپەڕ دەبێت. لەگەڵ ئەوەش هندێک بوویەر و لێقەومان هەبوو یەکەدنێ و کۆمەلگای ئێرانیشدا ڕوویداوە، ئەو هێرشانی کە نێوتاراندا ڕوویداوە. لەگەڵ ئەوەی بەحس لە مداخلە سەر ئێران دەکردرێ و بەحسی کۆنگرێتەوەی کوردستان هندێک مژاری دیکەش تاوتۆ دەکەین لەگەڵ بەڕێز شەروین مەزلوم ئەندامی مەجلیسی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پەژاک. بەڕێز شەروین زۆر زۆر بەخێر بێن بۆ بەرنامەی هەڵسێ. زۆر سپاس دەکەم بۆ یەکێ. بەڕێز شەروین دەمەوێت لێرە دەست پێ بکەین. تەقینەوە لەنێو تاران دروست بووە و لەگەڵ ئێوەش ئێوە وەکو پەژاک لە ڕابردووشدا و دوای ئینتخابات هەڵبژاردنیشدا باس لەوەی کرد کە مەترسی هەیە سەر ئێران وەکو مەترسی دەرەکی وەکو مداخلە ئەوانە. گەلۆ چۆن بەوەی گەیشتن کە ئەو مەترسی هەیە چ شتێک و دیت چ ڕووداوی قەوما کە ئەنگۆ هەست و بەوەی کرد مداخلە سەر ئێران دروست دەبێت؟ بێگومان یعنی گوهرتنی و گوهرتنی کو لە ڕۆژهەڵاتی ناوین چێت بێت ناوێ ئاگرێکی گەشتەیە. ئەو گوهرتنی و گوهرتنی کو چی دبن کاریگەری خوا یا باندوری خوا لەسەر گشتی ڕۆژهەڵاتە ناوین حتا جیهانی دکێ. چگو بەتایبەت هەزلهێزەکان وەکو ئەوروپا ئەمریکا ئیدای ئەوانە دکن کو ڕۆژهەڵاتە ناوین پرۆژەی ڕۆژهەڵاتی ناوینی نو پرۆژەی ڕۆژهەڵاتی ناوینی مەزن گوهرتنی و گوهرتنی کو لە ڕۆژهەڵاتی ناوین چی بکە چەند ساڵین داویەدا ڕۆژەوێکی زۆر جدی لە ڕۆژهەڵاتی ناوین چی دەبێ. ئەف پرۆژێک و هەوڵ دەدەن ئیدی لە گوێری پرۆژەی خۆ لە بەرنامەی خوا ڕۆژهەڵاتی ناوین ئالوگۆرێک چی بکەن لە ڕۆژهەڵاتی ناوین. ئەلبەتەن هەوڵدانێکی جدی چێ کرد لە ئاستی جیهان دەژی لە ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوینژی ئەو گوهرتنی و گوهرتن بێ کورد نابێ. ئەوە ڕاستیکە. چگو کورد ئیدی لە قۆناغێک جدی خودی رنگی خودی دنگی که خودی پروژه خودی برنامه کن. یکو هری زیاده تل روشلات نابل دنیای خودی پرسپکتیف جدی گوهرتنی و گوهرتنین خدمت مروواتی بکه، خدمت ریک راست، خدمت آزادی بکه، خدمت نتواکان پیک و جیان گلان بکه گلی کرده و به طیبت خطی سیم هیل سیمه او راستی که ایدی اف نه تشتکی شاراوی و شرطیه تشتکی اشکرایه. اف نمونه ایدی لبرهنبری همو پرزگری که هنه. اف راستی که کل روشلات ناوین ام وکو یلی کل جیان دیکن روزانه اف گوهرتن چید به هنه. چگو گوهرتنی و گوهرتنین چید به طیبال سوریه، ترکیه، العراق، ایران. الهمان دمیده قناق کو سوریه جیان دکه پرزگری که انگشتی سوریه بخواه جیان دکه نه وکو کرته ده جیان دکه. اوانه روزانه گوهرتن روزانه وکو هزلهزین جهانی هیرش یا هرشه کو لسر دولت سوریه دکه وکو قطر وکو سعودی عربستان وکو گوهرتنی و گوهرتنی چید به ایران جو پارچه که جوی هرمی اساس پارچه که جوی آلوزی کو لروشلات ناوین ده جی خود گره پارچه که جوان ناکوکی کو لروشلات ناوین اساس جی خود گره ایران بشک سرکیه او راستیه که بشک سرکیه چگو شرک روژه ایران روشلات ناوین ده رود ده ایرشی که چی ده به ایران دبیل ناو خودی ولات ایران ده شرچی نبه فقط ایران ببشنین راستیک ایران العراق ناو شرک هری گرانده لسوریه در ناو شرک هری گرانده ولی همان دمیل ترکیه جی هرچندی ناکوکین ایران و ترکیه به هفدور هفش خوب فقط بو پرسی کرد دخوازه او شر ترکیه جی بردوام بکن اما پرسی که سرکیه که یعنی وکو تماشاوانین تلویزیونی ویجی وکو گلی کردجی وکو ام گشتی نتوی ایرانی جو روشلاتی کردستان جیان دیگه او حقیقت که روژه ایرو وکو ایران تیده جیان دیگه ایران چندی بخوازه بل وی روشا گوهرتنی و گوهرتنی روشلات ناوین خو خلاص بکنه کار خو خلاص بکنه. باشه ما دیره ببورن او قصتان پیقد دکم. برپرسانی کمار اسلام بردوام باز لوی دکن دلین اما وکو ولاتی که هری سرکی
ئەمنیەتمان هەیە چاو لە عێراق بکەن چاو لە سووریا بکەن ئەوەش ئیشارەتان پێکرد ئەو تەقینەوەن کە دروست بوو گەلۆ دەتوانین ینی ئەو پرسە بینە سەر زمان کە ئەلان ئێستاش وایلاتۆ خودی کۆمەلگای بڵێن وەکو ئێرانیش کەوتوتە نێو مەترسیەکی وەکو ینی پرسی ئەمنیەتی بۆ دروست بێ ئەو شتێکی باز دەکەن يعني او راستك يعني اير ام بحث روشلات ناوين دك الوزين بر جدي هنا جوهرتوني و جوهرتين جديد تشجو ايدي نتو دولت امري وانا مايا او راستك نتو دولت ايدي بيوستين جواكي بيكناينا بيوستين تكوشينا ازادي جالي كرت وكو بيوست وكو نزيكاتين جدا بيوستي جوهرتوني و جوهرتين هي تشجو نتو دولت هیچ خدمتی که بجواکی ناک هیچ خدمتی که مروباتی ناک هیچ نزگاتی که یعنی وقت بیجه هر شيء که اصل سر جواکی هر شيء که سر خط آزادی هر شيء که سر همون نتوین روشلات ناوین جیان دکی امری وان تمام به پیوسی خوب گوهرتونی و گوهرتنی هيا ابچ گوهرتونی و گوهرتن ایر ریکا چاره سری گوهرتونی و گوهرچین چینه به ریکا دیالوگ چینه به زمانی که خوش چینه به البته قدر همو دولت روشلات ناوین وکو سوریه وکو عراق وکو ترکیه لیت او راستیه که چگو یعنی ایران دبی بیجه هانی پرزگری که می امیتی تونه پرزگری که من یه نزانم هیرشی گلسر من ببه ایران وی راستیه که روژ ایروژی لبر چاوان راگهاندنی خویج بحث دکه اساس الحمو اصلی روشلات نابین وی آشکره دکه هم هیزی خواه کد بیجه ارتشی هم هیزی خواه کد بیجه ناف خود روشلاتی کرسان و ایران ده ایران پشت خواه به وی هیزی خواه اساس گرید ده هیزا خوا دگره و وقت بیجه دولتی که هری قدیم یه روشلات نابین سرچاوه خوش وی اراده خوا دگره و ده بیجه اس مداخله سوریه دکه مداخله عراق دکه و اساس پرزگره که منی امیتی ایدی شرین ایران یا جی شر عراق یا سوریه یا ترکیه بردام دکه اجی تمنی خود دریش بکم خوب پاریزم و روشاهی دجدار و ده شر بردام بکم دریش بکه اساس يعني او مثلا شر ایران العراق هشت شعبي بناوي ایران شر دکه او راستی که او همو پرزگری که سریکه که ایران دخوازه وان شرین پارچه دی کردستانی و به طیبت العراق و سوریه بردام بکه بکو ایرشی که لنا خود ایران چی نبی ایرشی که داری که لسر خود قبول نکی و نیت ناف ایرانی ده اساس دیواری که پاراستن لبرهنبری شرک البرهنبری خوی چکداری چی دیگه او راستی که بلام او هرش دروست بود یعنی برای داعش دروست بود او راستی که چگو ایران نکارش وی راستی خود دور بگیره دور الپیشیا ایرانی هیا يعني بحث جوهرتوني و جوهرتني روشلات ناوين اگر ام دكين بيوستي هي كو دولتنا تو جوهرتوني و جوهرتن خدا چي بك ناف خدا جوهرتن چي بك اير چنك ام يعني داخوياني دمدش در دكه و گرك جرا برنامهش پیش دكه در الپیش ایرانی هي لبش يوازي که هري وقت بيجن ريكن چاره سري پرزگريكن گلان پرزگريكن نتوان روشلات كردستان و ایران و چاره سر بك یا جیول برهنبر ایرشن پر جدی و به روخاندنی که پر جدی و ایران وره او راستیک اساس او پیامکو ایرشی که لسر تهران جی او راستیک دبی هانی وی راستیکو ایرانی روژا ایروژی هانی به طیبت قناغین ایران روژا ایروژیان دکی پرزگری کن وکو هیلین نرازیین کل سیستمی اپوسون کل ایرانی هنه مثلا روژ بروش زیده دبن روش بروش ناراضی بون زیاده به طیبت نوا جواکا ایرانی داد نوا جواکا کردت نوا همون نتوی ایرانی جیان دکه چگو پیوستین جواکی هنه پیوستین جواکی بچه هیا پیوستی جواکی همون رنگین ایرادین نتوان روشلات کردستان ایران هر نتوی که بدنگی خو برنگی خو تبلیوی سیستمی بده و بزمان خو و وقت بیجه همو دولمندی خود تبلیغ سیستم بده ایران ایروی اجازه نده نتوین ایرانی رنگ خو اراده خود تبلیغ بده وی دمی چد به توشی نرازبونی نافخوید به و توشی ناکوکی نافخوید به وی دمی جی هنه ام دی بیجن پروژه روشلات نابین وقت بیجه امریکا بیجه امی گوهرتونی و گوهرتون بی وی دمی جی ایران نچاره کو ایدی به زمان خوش گوهرتن چی نبی به زمانی که توش وی گوهرتن و گوهرتن ایرانی چی به اساس اف پیامک بو یعنی تهرانیشی او راستیک بو یعنی ایران نچاره گوهرتن بخواد بیا به وقت بیجه به ایرشی که چکداری و شرکی گران و چی به
یا جی بزمانی که وقتی بیجی پرسگری که گلان و چاره سر بک البته یعنی وی راستیه که یعنی حال حاضر در روشا که ایران تیده آمده نینن که پرسگری که نتوان ایرانی بزمانی که آشتیانه بزمانی که دیالوگ پرسگری که چاره سر بکه آمدهش نینن و آمدهش نینن لبرهنبری ایرشی که وقتی بیجی خود پاریزه او راستی که چما مثلا سوریه و عراق شهر خو بردام دکی یجب به ناوین جدا بقلفین جدا برنگین جدا هیز تینو شهر بردام بکتی اساس اف دیواره که البرهنبری ایرشی کل سر خود چی دیگه و مثلا ایران وی راستید بیجه البرهنبری همو ایرشین کل جهانی سر من های هیزا من های کو از بپاریزم هیزا من های روزن داویه ده مثلا تحقیق کردن فوزه لسر سوریه جه اول پیامک بو. عادی ردام دم هی برشلونی پرسیار کلیب کم. داعش حمله کرد او باسولوی کرد که گلان ایران ناراضیه. فقط لقل اوش او هیرش کارانی که هاتنا سرتاران هم گنبز یابلین او مقبره خمینیان کرد آمانج پارلمانی ایرانش لین پارلمانی ایرانش لقلی او پنج کس همیان کرد بود. بلام هم کس دزانه یعنی چودران سیاسی دلن داعش هزی کی نودولتیه. بوچی کرد بوچی اوانا کرد بوچی کردی حال بجار اساس یعنی راستی که روز ایرو ام دبی هنی که شهودو جدابون بکین یعنی داعش هزی که وقت بیجه اصلی ناف جهانیه همو وقت بیجه تأر دمازینی اوروپی جتی ده امریکی جتی ده نزان فلیپینی جتی ده انسانی گله که وقتی بیجه همو رنگین انسان کان ناف داعش تجی خود گره یکو وقتی بیجن زمان کردجی به زمانی خود بیجن زمانی کردی تاخونجی و قصیجی که ناف داعشی دهنه فقط او راستیه که روز ایرو اساس کس هانی که زمانی کردی تاخون زمانی کردی قصه دکن و زمانی کردی وقتی بیجن نزکاتی البرهنبری لكن وياجي تبلي هيزين داعش تبن يعني الكردستان يجي تبليبون قناقي شنقال مديت لباشور كردستان قالك إنسان شون هاتون كشتنجي أساس وكي بيجي أفهس وكي ريشيكي حمو رشلة نابين ودنيا يخوى بلاف كريا وحمو هيس تبلي خوادك وأساس نزكاتين دولتي جي نزكاتين داعش جي نزكاتي إيراني جي نزكاتي هزل هزكان جي كيسي كو إيرشي تهراني كر بحث كرن كو زمان كردن ياجي كردن حتى مثلا في تشتي قوتن هورامينا يعني بي وقت بيجي إيداي بروباغاندا بشي وازكر أساس أف نزكاتي درد كبورتي يعني بيامك ددي کرد هزی که تروریسته یا جی کرد هزی که رشه تاریه فقط بوشی وازی البته یکو اساس خط رونق خط زلال و خط آزادی د پاریزه و تکوشین آزادی بو همون نتوین روشلات ناوین دنیای دده گلی کرد هلی سیامه و نتو دموکراتیک و کس نکاری روژا ایرو کردان بیجی هون داعش یا جی تروریست او راستيك ومثلا قالك مثلا اصلي راقهندني ايراني دجي يعني كرت داعش بزماني دجمن بزماني راشكرين اساس دخازن في وقت بيجي دجاتيك البرهنبري نتوا كرت شبك وقالي كرجي في راستي بلا باش بزانه وكو نتوي كرد بي في راستي ام باش بزانه كسي كو هاني وقت بيجي ناسنامي هيل سيام وبطيبات نتو ديمقراطيك حزم دكي قبول دكي لبرهنبري او ذهنية الرش پرده الرش تكوشين آزادي دمشاندن راستي كو روجو ايرو يكو لبرهنبري هيل رش وخط الطاري خط تنكرنا نتو وخط آزادي نتو تنكرن ناسنامه هيش نتوي قبول نكرن یکل برهنبری وی تکوشین ده یکل برهنبری وی خط آزادی ده پاریز خط آزادی مزن دکه کرد و به طیبت پیشنگاتیا خط سیام و پیشنگاتیا نتو دموکراتی پیشنگاتی فلسفه ریبر آپو پیشنگاتی ایدئولوژی ریبر آپو اول بر اصل جهانی جی برجسته بویه و اصل جهانی جی وی راستید بینه راستی که روژو ایرو یکل برهنبری وی خط رش و تاری
روناکی گشت دکی و مزن دکه روناکی وکی دبیجه چروسکین آزادی پی دخه بلند بر روشلات ناوین دنیای کردن و تکوشون آزادی گلی کرده یکو اساس مترسیه کل سر گلان را دکه مترسیه کل سر مرواتی را دکه دوام کردن او دنیای جد زانه او هزل هزکان جد زانه او داعشی باش زانه راستیه که لروشلات ناوین ده بلاوی اثباتی بکه که جدر وی کرد کل برهنبری داعش شر دکن جدر وی کرد کل برهنبری پاراستنا نرخن کرد و نرخ مروواتی پارازوان وانن جدر وی کرده کس تونه او راستی که او افتشتی اثبات بیه کرد جی وی راستی ایدی برجسته کری و سپانده لبرویجی دجمن داگرکر نزکاتکن هزل هزکان چندی وی تشتیج بیجه وکو هیلی سیم به طیبه روشلاتی کرسان خط ما دیاره و ناسنامه ما دیاره و طیبت مندین نتوا دموکراتیک جی دیاره لبرویجی او راستی کل روژه ایرو روشلاتی کرسانی ایرانی جی لبر چاوه و تکوشین آزادیش دروی کرد و دروی خط روناکی کرد کسی دی ناکی راستیه بر شرم باسولا او فوزايا او راكتانا كا دولة بردوام باز لوي لك او راكتاني كا بيجين لا كرمانشان را شوبو ديرزو او دولة دي بيجي كومار اسلام دي بيجي او لبرسفدان يا بلين كاردانوي بوكا هيرش كرا داعش هيرش كر او فقط الان باز لوج دكن دلين اما الكرمانشا او فوزانيا او راكتانا من هاويش او نشان داك قالي كرمانشا قال ايما قالوا چند راسله يعني او وكيد بيجي اساس هاني بروباغندا كيكو ناف جلدا يجي وكراي جشتي جهاني اساس في بياميد ده هاني حمو منطقه كرماشان يجي وكيد بيجي روشلاتي كرسان لجل مايا اما راستيك ويشي وازي تنيا براستيك ويشي وازي تنيا اساس بباوري يجي باراده كرنا جالي كرد خازن شي فقط جالي كرد روجا ايرو به حزاران شورشگری خواه و به حزاران برخوادیری خواه و گلی کرد لروشلاتی کرسان اول کرماشان دبه اول تهران دبه اول باجاری که وکو میریوان دبه ماکو دبه ارمیه دبه مهابات به دشمن دخوازه وکی دبیجه او سیه یا جه او مد او اساس پروپاگاندای که ناو گلی کرد نا نتو کرده بکه هون همو پشتی مدگرن هون همو لگل منه و وکی دبیجه نزگاتین پروپاگاندا و رشکرنا گلی کرده روشلاتی کرسان و همو گردای میا و بباوری برهنبری هفدوچی کرنه و اساس پارچبون لبرهنبری نتاو کرده و همو وکی دبیجه نتاوی روشلاتی کرسان نتاوی که مثلا کرد کو هفدور جیان دکه دولمندی که پر مزن های او کرمانج به کلهورد به لورد به زمانی سورانید به یا جی زاراوین جدای روشلاتی کرسان به اساس او پارچه دخوازه هولدانی که ایران دکه دخوازه نابری وقت بجن زمانی کردی نتوین دولمندی روشلاتی کرسان و ناسنامه‌ای که خودی دولمندی پارچه بونی که خنابه فقط ایران چقدر هولدان جی بکنی کاری وی راستی بده يعني وكيد بيجي كرماشان حتى ديرا زور بيجي خط كي مايا ام تخازن وكي بريكا اساس حشت الشعبي بكين اف وكيد بيجي خط كي جبو خو بعد كي جبو باراستنا خو يا جبو اساس هيزين داركي مرز كي جبو خو تشبك و بيامي كي جي اساس جبو هزل هيزان ددن راستي كي جي تخازي بيجي كي قايم لإراق سوريا بخو ابابك و اساس فيني زكاتي جي دي يا خو راستين يعني عرض بيجي مثلا حمو جالي كرماشاني اللي قال مايا نوصنا بدهان وبصدان جينجين كرماشاني تنفت كوشنا آزادي ده وبدهان شهيدة ما هي وبحزارن جالي ما يكرماشان وبطيبات وكي جالي كرت الرشلاتي كرساني ده يكو هرينا رازي للسيستما إيراني منطقة كرماشان دبي هاني بيقومان ابني زكاتي هنا دبي هنيك وكي دبيجي ناس ناما خوا إنكار دي قبول ناكي بكريجراوي دولتي هنيك هنا فقط هيفيدارنكو أو كسهانكو ببيشي وازيجي هنا وكو جالي كرت إيدي راسي خوا بجارة لسر كوكو خوا مزن ببا و إيدي لسر وي كوكي شين ببا
راستی که کوکو نتوا کرد ام دبی جیان بکن دولت روز ایروج بو کرد چی کریه یک نمونه بو نتوا کرد بلا بخوا بدن کو فایده که دولت بو نتوا کرد چی بیه یا جبو همون نتوا ایرانی چی بیه یک نمونه بلا بده جدار بی قرکرنی جدار بی تونکرنی جدار بی کشتنی جدار بی برچکرنی جدار بی بیکاریه جدار بی روزانه سر مرس گنجین کرد بو پارینا به دست خینه دلی خواهی خند دستی خواهد و دوایی توشی کشتن و اشکنجه دبن به حرمتی دبن جدر وی ایران چه داینه توا کرد جدر وی ایران چه پیگه که ناسنامه که رنگو که اراده دای گلی کرد روشلاتی کرسان وی راستی گلی کرد باش زانه ایران جی وی راستی زانه گلی کرد زانه و ایران نکاری یعنی بوی شیوازی بگوتنی که والله همو خلق کرماشان یا جی همو کردین لکرماشان جیان که پشت میلی گلمه هنی ما قد بهنك إنسان وكيل بيجي بكري جراوي البشتي دولتي هذا فقط أم هي فيدك كو إيدي بجداري هيلي سيام وتكوشنا آزادية ببن وإيدي وكيل بيجي بشت خاب عفرينك إيه دولت نجرن يعني أو راستيك برز شرين باسولا هيلي سيو أو شتكي وباسي لكم كوجك ألترناتيف كر بنراني برنامج إمش دي شوبينم سرداني كونغري نتوي كورسان كنجا دروس بو بهري مكاني فلسطيني جا طبعا سرداني أول شان كروكو پژاک او آلوگوری که ساز بونی قاشانی که کردوتانا یعنی گلو او سردانه او دعوت دیداره پیشتریش هبویه جوازکانی او دیداره لگل دیداره کانی پیش چیه ببروه راستی که ایر مروهنه وکوید بیجه سالین داوی بگشتی ام وکو نتوی کرد هر چار پارچه کردستان پیوستی ما پیگرتنک هیا پر درنگ ما ام جارنا بیجی وقتی وی یا کاتی خویا اساسنا دبی بری چند سال اساس اف کنگره نتوی چی بیوان او یگرتنا گلی کرد چی بیوان ام وکو گلی کرد یا وکو نتوی کرد اساس حتی روز ایرو نه دولتک نه هزل هیزک هیچ رنگی که یاجی اراده که یاجی ناسکرنی که کرد نبوده یلی کرد نه هاتی ناسکر ناجی نکرنه نوکو اراده سیاسی هاتی ناسکرن اساس نوکو نتوک هاتی ناسکر هر توم سرکت کرنه بیدن کرنه وکو بیجن نزکاتین دش بمروف وکو نزکاتین ترور بی نافکریه قصة سالانه اف نزکاتین داگر کر لسر نتوی کر سر جغرافی کرد کردستانی پیش کتیه روژو ایروژی شرکو اساس الرشلات ناوین چید به لسر دو تشتانه یک لسر کرده یک لسر کردستانیه جبر چه؟ چونکه دنیا جید زانه و همو استا جهانی جید زانه هیچ پرزگری که لرشلات ناوین به لدر رشلات ناوین به کرد چاره سرین نه ممکنه امکانی نینه او راستی که ولی بر چاوی میشه نمونه جنفسی هیا نمونه آستانه هیا چگو وکو خط آزادی گلی کرد وکو هیل سیام بجدار نبو وکو اراده کرد بجدار نبو هیچ چاره سری خواه نانی او راستیه که روشلات به طیبر کردستان شرک و روژه ایره هری گران چید بلا روشلات ناون کردستان ناونده خواه ناونده خواه کردستانه لبرچه دولمندی که لسرزوی و لبنزوی کردستانی های دنیا همول سروی شرده که لباری هوا ده لباری گشتی جنگه ده لباری آف ده اصلی دنیا ده آب هری شیرین کردستانی های او راستیه که امو که نتوی کرد ام دبی جوی خوشک بونا اساس بهشتی لسر زوی کردستانه دنیا همول سروی بهشتی شرده که لبرویجی ام وکو کرد وکو نتوی کرد وکو راستی خوام جیان دکین ام دبی وی واقعیه ببینین و جیان بکین البته دبینو جیان جی دکین ما بحث که وکو نتوی کرد وکو هیری سیام هیری آزادی سر جیان دکه کرد ایدی نه کردی بریه کرد ایدی به همو دست کفتی خو دولمندی خو دکاره
خو بره و به و پیوستی خو اساس هیچ چیزی که نبه اداره خو بکیو پیشنگاتی خو راستقینه بک پیوستی به در و کرد هیا هنه دبی دولت جیران پیوستی به دیالوگ ها پیوستی پیوده ها پیوستی به دیپلماسی او تشتک جداتره فقط روزو ایرو همو هیزن هزل هیزن اوروپی روشلات نبین پیوستی خوب کرد بینه او راستی که فقط وکی دبیجه مخابن امو که نتوی کرد بسالانه ریبر اپو و بطایبت نزگاتین هیل سیم هولدانی که جدیدی که جبوکو کنگره نتوی چی ببه بوکو کرد وکو ام نتوی کرد ورین گل هفدو بوکو ام هفدو بگیرین بوکو ام هفدو بپارزین اف هولدان چی بویه مندوبینک چی بیه کدک عظیم هاتیه داین نه هاتیه چی کرن او راستیه که چگو ناکوک تضاد هنه لبینی فکر ده تضاد هنه لبینی فکر ده او فکرانه نکارم بین گل هفدو از وی خاله نوکم پرسوا برسو بدم فقط راستیه که کجی هولدانیک پر جدی کر سالا درباز بوی همو پارتین هم روشلاتی کردستان پارتین پارچه کردستانی هولدانی جدی کر جبو که اساس کنگره نتوی چی بوه کرد خودی هزی سیاسیه کرد خودی ارتشه کرد خودی ایدئولوژیکی سر بخواه کرد خودی فلسفه کی سر بخواه کرد خودی همو دولمندیان خواه جغرافی که کردستانی هیا کرد تشتی خواه کیم تونه و همون تشتين خوين وكد بيجن بيوستي خواه هنا اي اصلا وكد بيجي بروجين كو خدمتو مروفاتي روجا ايروبيكي كرد خودي بي بروجيه انترناتيفين چاره سري كرد خودي بي بروجيه روجا ايرو ام دي بيجي مثلا امريكا بيجي بروجي ما هي فقط بروجي كي كو چاره سري براستي تونه فقط هيلسيام يا جو كرد خودي بروجي كو انسانيه او راستيه فقط او هنگاوین پراتیکی نهاتن آره البته دوباره کنگره نتوی کردستانی جاردی قناقی دست بکر او راستی که سردانی همو حزبکانی کرد کر لهر چار پارچه کردستان سردانی پچاک جی کر به طیبت وکید بیجه قناقی که نو جبوکو کرد ورنگل هفدو شیورک چی بکن دیالوگی که پیش بکن ناکوکی که هنه انجق امتکاری و شیوری که کرد او به هاتنا گل هفت چاره سر بکن هولدانی که جدید کن نهاجی به طیبت حوالن کنی که هولدان دکن تکوشینی که مزن دکن تکوشینوان پیروزه سردانی میجی کر امجی وکو پجاک اساس پاهیزه جی هولدانی که همه پر جدید چی بو به طیبت سردانی همو پارتین روشلاتی کرسان مکر جبو که راستی امجی وکو پجاک بکاری بین پیشنگاتیا و اساس هولدانی که پر جدی بکن کو زمینی که پر باش و هولدانی ما چی بوه کو کنگره نتوی کر چی بوه هول سردان کرن مجی لدوانی ما چی بو جبو چه ارکو بر پسیارتیه بک هول سر ملی ما وکو پجک ام حاضرین اساس هولدانی که جدی جی ام دکین کو به طیبت پارتین روشلاتی و چه پارتین دی ام وکو پارتین روشلاتی بینگل هفدو او پارتی روشلاتی ایر هاتین گل هفدو لجی که لسر میزی کرد کوم بو دیالوگی چی بی اما آریکاری که هری مزن یا جی هاتنا گل هفی هری مزن شبون چیبونو کنگره نتویش برز مزلوم الیرا دمی او پرسب کم پیشتریش حزبکان کوبنو پارت سیاسی کان کوبنو چه دو چی لگت هر کامیان قسان دکی باز لوی دکن یعنی دیان هوا پوزیتیو ارینی دندن خینوانا باشه قلی کردستان بتای قلی روشلاتی کردستان او پرسده کدوی او دیدارانه بچی اشتن آسنگ دبن یعنی قل ده بزانید قالوا او كم هيزا كم ضرورة ناخوازت او درد مادام او اتفاقها او روحانه تويه بوشي او كونغرين توي درس نابت يعني ازبارم حمو بنيراني وجد زانه وحمو جالي كرزانه حمو جهان جد زانه في راستي زانه جالك جرده برنامه ده لدوانا ده هاتيه اختني خودشون بس كر دو فكري ناكوك دو فكر او فكرانه فكري كي اساس يكو تمثيلا خط تكوشين ازادي و پاراستن خط
gelek Kurdu û parastina coğrafyayê Kurdistanê û parastina destkeftên Kurdistan û êrişên hêzên reşiyên tarî kêm dikî û lawaz dikî û bindê xêne ew fikre ye û esas hewldanekî pir cidî çêbûye parastinê Kurdistanê de rolek pir cidî çêbûye hewldanê kejekê Koma Civakê Kurdistan heman demî de hewldanê PKK pir cidî çêbûye û yani em vê rastî dizanî yani ez vê mijarê nabêjim em her cihê der her dîdarekî xwe de em vê rastî dibêjin yani li vir e ez hanê wekî dibêje ne parastina PKK dikî ne kejekê feqet rastî ku em dibînîn rastî ku esas li aslê cîhanê de em jiyan dikîn felsefe ku îdeolojî ku em jî wekû dibêje wekû pejek jî serçavê xwe jê digirîn rastî ku vane wekû dibêjin hêzên Kurdî hem wekû kejekê hem wekû PKK hewldanên pir cidî kir ji bo kongra netewî çê bike esas wekî dibêje rêber apo hewldanê pir cidî kir 17 sal êdî berû 18 sal diçe tekoşînek pir cidî kir ku esas ji bo kongrê netewî ji bo hemû netewê Kurd werin gel hevdo tu milê wijdanî de jî gelek cara însan pê têşe tu milê ehlaqî de jî însan pê têşe wekî dibêje hemû şert û mercên herî giranî îmralî de rêber apo hemû wekî dibêje zehmet û mandûbûn û tişt da ber çavê xwe xwast gelê Kurd werî gel hev û rastî vî tiştî kir heta hîçkî wekû dibêje tezat û ku li navberê fikir de hebû rêber apo xwast benî gel hevdo kongra netewî xwast çê bibe hevserekî kongra netewî yek ji wan e Mesûd Barzanî bibe yani giring ew nînin giring ew ê ku esas yek û xizmeta Kurdistanê dike yek û xizmeta netewa Kurd dike yek û xizmeta mirovatî dike yek û xizmeta hêlê siyem dike kî dibe bila bibe bila vî bike bila vê rastî bijiyan bike bila bikî yani kes pêşe kesê negirtiye PKK ji vî tiştî aşkire dibêje kejekê ji vî tiştî aşkire dibêje yek û van destkeftiyên Kurd biparêze metirsên ser Kurdistanê rake hêrişên ser Kurdistanê wekî dibêje pal bide ya jî biparêze hêrişên ser Kurdistanê ne hêle çêbibe kî partî dibe kî hêz dibe bila bikî yani pêşiya wê nehatiye girtin lê mixabin nayê kirin û pêşî jî tê girtin heta ne pêşî tinê tê girtin engel keleme ew rastîk e mesela ew rastîk e yani henî tuş mesela em gelek cara dibêjin mesela ew nirxandin tê kirin hani wekî dibêje êriş tên kirin ya ragihandina de zimanê tûş berhemberî me bikartên ama rastîkekî gelê me jî dizane rastîkekî em jî êdî dibêjin yani em dibêjin mesela mala Barzanî ye yani rastîk vî şêwazî ye rastîk ku gelê Kurd jî vî tiştî dizanî yani 2013 bû hewldanek pir cidî PKK çê kir çûn ser mêzekî rûniştin diyalog çê kirin her parçeyekî Kurdistan wekî dibêje serîjmarî xwe cuda ye wekû coğrafî xwe cuda ye PKK li gorî vê rastiya xwast kongra netewî çê bike ama ew ne li gorî vê rastiya li gorî tekoşîn û berxwedanê ku vê rastiyê dixwaze çê bike ew rastiyekî yani adaletane ya adilane pêwîst e çê bibe ew rastîk e hemû eğer mesela em vê rastî dibêje mesela baş e bila pedekî rastîk e pedekî bila metirsên li ser Kurdistanê bila la bibe ferme hemû dêhatên başûrê Kurdistan û navçe dabirekan hemû li jêr destê Daeş de ye metirsên cidî li ser gelê Şingaliyê bila biparêze bila rizgar ke kê pêşiya vî tiştî girtiye kes pêşiya wê negirtiye ne cihê ku tê çi rizgar dike wê jî êriş dike ya bi şêwazek cudatir êriş dike ev rastî ye mesela fikrê PKK bi wî şêwazê xizmeta gelê Kurd dike ama fikrê wan jî bi wî şêwazî nikare xizmeta gelê Kurd û netewa Kurd bike zarar dide esas zarar dide yani zararek cidî dide netewa Kurd û gelê ku ji vî rastî dibîne û bi sedan binkên dewleta Tirkiye li başûrê Kurdistanê em vê rastî dibînin yani gelê cara ragihandina hatiye behs kirin jî yani pêwîst nake mirov henekî tiştan wekî dibêje ya behs bike ya ew bike rastiyeke sedemê ku wekî dibêjin nahêle engel e ev xetê
nahêle roşankî ya jî ronakî li berdem gelê Kurd çê bibe yani. شروین بەردەوام ینی پێمان خۆش ینی زۆرتر لەسەر ئەم جاران قسام بکەین هەم بینرانیش هندێک پرسیارە مەطرح کردوانم بەڵام بەداخەوە دەرفەتمان کەمە دوایین پرسیارمان هەیە ئەگەر بتوان کورد وڵاممان بدەنەوە ئێوە وەکو هەم پەژاک هەم وەکو تێکۆشەرێکی ژن وەکو گەریلایەکی ژن بە بڕوای ئێوە سەنگی ژن مەحەکی ژن بەناو ئەو یەکگرتنەوەی گەلی کورد بەناو خودی کۆنگرێتەوەی کوردستاندا چەندە دەتوانێت کاریگەری بێت ژن قورسایی ژن وەکو کۆکردنەوە ئەو هێزانە بە خزمەت بەرژەوەندی گەلی کووردا گەلی ناوچەکاندا چۆن دەبێت بڕایەوە Yani rolê jin elbeten anîna gel hev wekî kongrê netewî giring e ew rastiyekî ku em roja îro nikarin berçav negirê kongrê netewî jin çêbû du kongrê çêbûn hewildan wekî dibêje wekî jinên Kurtî yani netewên Kurd jin bên gel hevde hewildanên cidî çêbû esas vî hêzê xast kongra netewî ya giştî ji bêne gel hevdû hewildanên pir cidî çêbûn قوناغین کنگره نتوی جن هاتن چیکرن. پیگهی که جدی کو جواکی هیا. چگول ناف همو پارتیان سیاسیین کرده جن هیا. فقط گرینگ اوه کو براستید ناف همو پارتیان سیاسی کرده جن هیا. اما وینه وقت بجه است که اراده جن، رنگ جن، ناسنامه جن درکتنا پیش و وقت بجن بکار به ولا لگل همو هزین جن بینگل هفدو و فشارێک جدی سەر زەهنیەتی دەوڵەتگەرایی سەر زەهنیەتێک و ناهێلە ئەساس نەتەویەت چێ ببە ڕوحی نەتەوی پێشکەوە سەر vê حکم بکە و بێژن vî زەهنیەتی پارچە بکە ئەف هەوڵدانانە وەکی دبێژێ ji bo bi taybet jinê ku li nav hemû partiyan de nêzîkatiyên bi wî şêwazê wekî dibêje kêmbûn bi xwe ve têne zeعîbûn bi xwe re têne hewildan çê dibe feqet têr nake lawazin اساس ام هانه وکو پژاک وکو حوالین جن یکو تناف پژاک دا حوالدانی کو چید بنیاج حوالدانی کنجه دو چو گام دی بجین جواک نیویه البته دناوا بی جواک دا پیگه کی سرکی جن رول گراندن هيا همو باراندا لملی سیاسی تملی جواکی تملی فلسفیک ده هيا ام وکی پیشتر نابجین سیاست نه ایشه جنا فلسفه نه ایشی جنه او راستی روز ایرل اصلا جهانی ده و اصلا دنیای ده ایر او جنا کوکید بیجه رنگی و تونه بو دنگو و تونه بو فقط روز ایرو پیشنگاتی جنا آزاد ده دنیا همو عاشق تکوشن آزادی جن بویه راستیه که اساس اف هیزا جن رولک جدید که بسر ملیوی و هولدانیش دکه هولدان هاتیه کرن به گماش ایرو پیدایجی پیوستی به هولدانی پر جدی هیا ام جو وکو جن هولدانی من هنه و بیوستی که کو زیادتر و وکید بیجش بکو او روحی نتوی اساس جن دا کوک بویا بکاره به هیزا نتوی یا گشتی جبین الگل هفدو ارکی که جدی لسر ملیما جنانجی هیا ام پیک بینی و ارکی گلک سپاس برای شروع مزبوم اندامی مجلسی پژاک بوی که میوانی برنامه هلسید زور سپاس دکی با درفت ایویش بدایی پیم زۆر سپاس بیران و بیسەرانی بەرنامی هەلسێ تاو کاتە لەگەڵ ئێمە بوون لەگەڵ هاوکارانم بەرنامەیەکی دیکە هەلسێمان پێشکەشکردن تا دیدارێکی دووبارە هەرشاد Limralı, limralı, eşa